Katukad ti Basol. Tinapalabas. Pasapsapulan ni Don Juan kadagiti pan nakabagiti linteg ni Boy. Agsangsangit mat ni Dagimay gapu iti dayta. San met ang nagsarday daligaya ken dinggas iti panang sapul da ken Juana. Takayat da nga umadayo kumalangan daytoy. Nakunamad ni Boy nga itan tag nga ngabitan ken patay. Nasken nga rod nga ibutaktak dati kinadakas da Don Juan ken Astor. Sakbay amatay da. Nakunamat ni Arson anadaydayaw dayta apan nakatayda. Nang rugi da nga rod iti panggap da. Ket napanda iti balay ni Dona tapno agpatulong da. Insalaysay da kada Dona tigapuna no apay akasto iti aramiden da. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukan ti Basol! Manong Boy, kayat mo ka di asawan? Nga iso ti akin kapanunutan, iti pan nakapaltog mo? Wen Sonia, Ay, dayta ita ti rason. No apay nga agpatulong kami kada kaya. anya day ta tulong, Boy. Oh, ato iti surat, Dona. Ti mayor ti ili, ket maysa adrag Lord. Ket iso tinangipapatay ken ni Boy. Talaga gayam nga iso ti akin kapanunutan iti pan nakapaltog mo. Wen, Ti kayat ni Boy, umaduday ta surat. Kat iwaras tayo kadagiti tattao. Babaan day ta, maibutaktak ti kinasyaseno ni Don Juan. Kan may sagayam adrag Lord. Boy, ni Astor Angel, kayat nakamot nga ipapatay. Saan lang ang ani Don Juan? nalakala ang abalsak ni Astor Angel. Kalpasan ni Don Juan. Isarunok ni Astor Angel. Boy, agpagad kayo. Gaputa saan na basta-basta dagiti kalaban nyo. No ita, labanan mi ni Don Juan. Babaan iti kastoy awagas. Asaan a panagaramat iti igam. Boy, Kat kidawan mi titulong niya. Mangaramid kayo iti kopya, tapno umado. Da kamin ti mangiwaras, tapno saan kayo amairaman. sige, agtungpal kami. Sige, awan parikot. Tumulong kami, Manong Boy. Kan tumulong kami mat nga agiwaras. Kabailan mi day tang aramidan. Nang runa ket adda ko check nga aramatan mi kini Sonia. Un nga agpaiso. Nalaklaka ta makagunay no adda kotseta, Boy. Ha? O sige, siya kunti makaamo iti kotse nga aramatin nyo. Mangkita ak iti mabalin ko agatangan a kotse, tapno adda aramatin nyo. Anya? Wanted kayo adwa. Iso anas ken aliklikan nyo ti makisarita iti sabali at tao. Itikas na, sanda kayo anala ka mailasin. Sa bagay, gusto ka, Ma'am Dona. Iso ano adda kasapulan nyo. Umay kayo laang dito ayan ko. Tasyakon ti makaamo. Sige, agmerienda tayong pay. Sakpay nga ituloy tayo ti agsurat. Sige, boy, Arson, abok ang mabisin kayon. Agyaman kami. Agyaman kami unay. Ala, agmerienda kayo. Ta, inak mo't agluto. Apag iso, makaluto akinton alas 12. Agyaman ak, Sonia. One, Ma'am Beauty. Ah? Anyati ko nam? Ma'am Beauty, kunakkan ka ita. Gaputa nagbalbaliw kan, Ma'am Dona. Saan kan nga awagan iti mang cake? Nadikat, Ma'am Beauty. Okay. Manong Boy, nagpintas itan ni Ma'am Dona. Sapay ko ma. Taag sublinti panagayat mo kan kuana. Sonia? Ala, inakon ija kusina, tagluto ak. I'm in the mood for love. Ay, boy, pasensya ka na. Kasta talaga ni Sonia. Awanan yaman na. Ibagbaga na lang mati agpaiso.
Anapin pintas ka. No kastaan nakaisim ka, Ma'am Dona. Kan ad-adamanan ti kinapintas mo. No talaga ang nagbalbaliw kan. Uray ka di matsi ka, Arson. Katuan. Ibagbagami mo tipod no. Alakit din, agmerienda tayon. Ta ituloy tayo mananti agsurat. Aginanakan no nabannog ka, Donna. Adun ako pya day tinalpas tayo. Ngam kurang pa'y day ta. Agyamanakan ka, Donna. Agpagnaak. Dato yung akalsa dati surotak. Sa bagay, sa anak nga mailasin ni Astor, gaputan nakabindya na ak. Kan, adya si diyang iti babuhati matak. Saan nga nalaka ama punasta, pintel-pintin usar ko. Kat uray agsangitak, saan nga mapunas. Takasanumat ngamin. Saan ko man nga malapdan ti panagsangit ko, gapukan ni Boy. Sa pulak mat ni Boy, saan nga mabalin nga, ang tugtugawak lang e balay me. Sa pulak mat ni Boy, nga uray sa dinupay ti pagturturong ak. Boy, anak ko, agpakita ka kumakaniyak. Tamadandan aganak, ononaykan ka. Kumusta, Jonas? Saan yung kadipay anasarakan ni Boy? Saan pa, Big Lord? Apay kadi anagrigat yu asapulan day jay at tao. Ngagpapan kadagiti pulis. Agpapada kayo amin. Big Lord, Saan na mabalin adi agi karo day jay at tao iti basol na kaniyak. Iti kanito makita yo, idatagyo kaniyak. One Big Lord, saan magagsarday dagiti pulis? Talaga sapsapulan da. Nagado kami namang sapsapol kan kuana. Agawaan niyo timang sapul kan kuwan. Big Lord, Andak tuk-tuk-tuk. Boy, Arson, dito'y kayo lang ang silid. Saan kayo arumrumar? Ipadlak ko tiridaw. Kat no pulis day na. Kat umayda ka sa pulan dito'y. Ibagak asilad ti kabsat ko daytoy. Kat awan kanyak titulbak. Agyamanak, Donna. Sige, Ma'am Beauty. Rumortan. Kat ipadlak mo tiri daw. Da kayo gayam tinagtuktok. Nakita kayo idin. Anya ka di tinagan nyo. Pasensyakan iti pan nakasingayo. Anya ti masapol yo. Tarabiin kat imay kayo. Siyak ni Ligaya. Naggapo ak ijay coffee shop mo. Kat imbagak apagayam na. Iso nga intod dati address mo. Anya ti maipaay ko. Nanaligaya. Donna, kayat ko lati agdamagkan ka. Nga amangan no nakitkitam ni Boy. Saan kami nga agsarday amang sapsapul kan ko, ana? Agpagad ni Boy, gaputa sapsapulan dagiti pulis. Diyak amuno sa dino ti pangsarakak kan ko, ana. Isuan alagip ka. Barang nakitam, kan amom ti pagnanaadan na ita. Kapin anong ni Boy, Nana? Anak ko. Anak mo ni Boy? Wen, imayak tabaron ko na no nagsabat ti dalan nyo kat nakasaritam. Kat nasa una kan ka ti pagnanaadan na. Ladingitak, Nana. Diyak ka mo ti pagnanaadan na. Sige, numakitak ni Boy. Ibagak asap sa pulin nyo. Kat umay kayong tulat ta ijay coffee shop ko. Sumarong kar kayong tulat ta ijay.
Nanaligaya. Agyaman na, Dona. Kaya't ko nga ibagakin ni Nanaligaya nga da ka dito eh. Gapot ang maasya na kankwana. Kanlangan na tinabanog. Ngamin, sapsapulan da ka, boy. Inlibak ko ti kaadam dito eh. Gapot adyak amo no kaya't mo asang wan no saan. Nang runakat ko na ni Arson asaan mo akayat ti agpakita iti pamilyam. Nasaya ta libak mo. Saan pa'y nga itati pa nagpakita kadakwada? Jak kayat ang makibiyang da iti panggap ko. Kang runaan na. Lapdandak iti panggap ko. Maawatak ida. Pampanunutan da ngamin ti kinatalgad mo. Kayat dang umadayuak. Nang runa no nadamag dan ti panang paltog ko kini Don Juan. Gagangay da ita kadakwada. Ta pamilyam ida. Di da kayat amatay ka. Nga agpapan kada kami kada Sonya ken Arson. Kastamatan ni Joy. Tibiyag tayo. Ket di tayo ammo ti pagpatinggaan na. Tanako na nga rodan ni Arson. No daytoy ti pakatayan mi. Nalabit aday tuyen tinaikadang apagpatinggaan ti biyag mi. Anya? Kat saan kami amamingga? Aging gaad di mi matumban ni Don Juan. Sige, tumulong nga kada kayo. Laban nyo. Laban mi mat. Total, para iti pagsayaatan ti amin. May sa a drug lord ni Don Juan. Kat sigon kadagiti mangmangag ko adamag dito iili tayo. Nagado ti dakas amapaspasamak. Gapo iti droga. Si dadaan kami at tumulong kini Sonya. Agyaman ak no kasta, Donna. Ala, umay kan boy. Umunagtan iti silat a pagsursuratan tayo. Tumulong tan ngagsurat. Awan nga talaga ni Boy. Diyak nasarakan. Dagimay. Naglamang at talaga ni Boy. Ay, hanya matanda dyan nga anak tayo, aya. Apay nga saan nga agpakita ka na tayo? Maawatak ni Boy. Di na kaya da may raman tayo iti anyaman agaraw na. Ngam ti maawatak. Talaga alabanan na ni Don Juan. Dinggas. Ay, apo aya na dyan nga anak tayo. Uray ako man no agpakita. Tapno mabagbagaan tayo. Tapno maarakop tayo kumapay. Sakbay nga... Ay, apo Diyos. Yan na dayo kuma. Saan mo ko mga baybay? Anja anak me. Agkalma ka laeng, Dagimay. Kasano ko mga kalma nga dinggas. Katpirme nga madanda na gana. Rumarak, ituloy ko tiyag sapon. Sige, kuyugan kaligaya. Ay, umayak mat. Sanak mat lang nga makatal na ito'y balay. Saan nga balay ta ada paltong ko ito'y sikat ko. Kan adamat ko silyok ito'y sakak nga insok-sok ko ito'y midyas ko. Kan nalaing akpay nga makilaban no umano. Dagimay. Umayak, basta umayak. Sige, intayon. Saan nga magbalay nga agtugtugawak lang ito'y balay. Intayon. Sige. Intayo nga roden. Aday ta. Adon tinaisurat tayo. Ngamkurang pay. Agsurat tayo lata. Kaduan tayo lata. Wan, Agyaman na kada kayo. Dakkel da ito'y ana itulong yun. Nga magpatingga tayo laangan kalpasan ti 2 nga oras. Di tayo agpuyat. Nang runa kada kayo kini Sonya, Donna. Ay, awan parikot kanya. Kabaalak tiyag puyat. Saan tayo ngagpuyat? Tapno napigsa tayo manan inton bigat. Okay. Kalpasan nga rod ti 2 nga oras. Maturog na yon. Dito'y kayon ang maturog, boy. Adda pagsukatan nyo dito'y kini Arson. Dayta tipod now. T-shirt, pantalon, kan. Adapay brief ha? Aya, imbag man. Katno ginatang ni Ma'am Donna, idi pa'y lang. Idi isuda pa'y kan ni Manong Boy. Nadalos na gijay, gaputali na ba Agyaman kami unay, Donna. Awan anyaman na. Agyaman akan ka, Donna.
Gapo ititulong mo kada kami kinarson. Imbagak matan nga awan anyaman na, boy. Ahon gayam. Inton bigat, inakasarita ti may sa asuki mi ijay coffee shop ni Mr. Tom. Bak nang day chay, talo tilugan na. Kat nako na idi kanya, nga ilako na tay may sa alugan na. Ngamjak mo't pagan ano agatangan idi, tadamot ko check. No kasta? Ilako na? Wan, inak to ije balay da inton agsapa, takasarita. Kat kabayatan nga awan pay, tilaangan ko check ti aramatam. Sana mabalin nga ramatak tilugan mo. Amangan no pakaisagmakan pay. Mabalin no itirabi Tasaan da siguro amalasin ako check gayam tinaaramat yung. Sige, katagyaman ak. O ala, inkan iti pagturugan nyo kini Arson. Tamaturukan, boy. Uray sika. Ingkamatan maturog. Dituyak pa'y lapalay ko maturog. Parang umay ditoy ni boy. Barang laan. Kayat ko akasarita. Ipatpatag ko dayjay nga apog. Kadyak kayat nga dadakas ang mapasamak kan kuana. Ha, ada nagtuktok. Ni nga taboy. Ha, Tataman siya. dinggas. Wan, siya, tata. At dadagimay kan ligaya ije balay. Pinaginanak idan. Kaya't dapay ti mapanagsapol. Ngam ko na kadelikado iti kaskadakwada babae ti agpagnapagna iti rabi. Wine. Osto, takunam. Nangro na pa'y nga ron. Kat ado ita ti adik iti druga. Wan nga rod, tata. Imayak nito yung balay mo. Tabarang kunak no ditoy ti ayan ni boy. Oray siyak. Kastamet ti kunak. Iso anagawidak ditaw. Tabarang kunak. No maisarong ditaw. Kat makasaritak. Dito'y kan amaturog, dinggas. Tabarang umay dito'y ni boy. Sana balet adda kayo matata. Urayin nyo. Kat ibagayo nga agururay dadagimay kan ligaya kan kuana. Akayat tayo aprotektaran. Iso adi na tayo kumailammangan. Sige, baraw. Kasta ti ibagakin kuana. Aday ta, naisagana kong ti almusar tayo. Kompleton. Nagagat ka mat gayam, Sonia. Naanos ka pa'y. Ha? Wan Talaga ang nagagat kan naanos ni Sonia. Iso nga uray aw-awagan nak iti mangmangkik. Baybay aklatan. Ulo, binaliwak ti mangmangkik anagan mo, Ma'am Duna. Ma'am Beauty. Kasta itan ti birngas mo kanya. Wan gayam daw na. Sapay ko matad magatang mo akotse. Awan ti pagdanagam. Tabayadak token ka. Sige laang. Awan parikot iti dayta. O ala, agar mo sar tayo pa'y. Ta ituloy yo ti agsurat. Ket siyak mat, adda pag nakita. Barang siyak ti makagatang iti kotse ni Mr. Tom. Sika kadila ang tirumwar, Ma'am Beauty? Wan, kabailak nga uray si siyak laang. Agbati kayo, ket ituloy yo ti agsurat. Sige, sika ti makaamaw, Ma'am Beauty. Ala nga doon, agar mo sar tayo. Manipod dito nga itong ayam ko. Matanawagak ti rancho ka naglawa. Ay, malagip ko ti panagkabkabalyo di ka ni boy. Ya! 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 Itarayan ta ni boy, kabalyo! Ya! Anday ko! Anday ko!
Ya! Ho, 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 ho! Amo! Amo, natnag kay ti kabalyom. Ti salba ka kabalyo. Adan samat kinabutang na. Tulungan ka na tumakder, amo. Oh, Yawat mo ti imam. nagsakit kisikat ko. Umay ka, amo. Mapantay dyan na linong. Tailutak ti sikat mo. Ado dagiti malagip ko nagkadkadwan ni Boy. Agam no apa yan nagsukir gabin kanyak. Kan kalabanan nak. Day tatiga po na sa balin tinapanunot ko kontra kan kuana. Dadinggas kan dagimay. Kasta una iti panangisakit da kan ni Boy. No kastado saak. No saplitek idi ni Boy. Isang gani dagimay ti bagina. Kat isumatan ti masaplit. Kat ni dinggas. Di na itulok adang rak ni Boy. Bilibak kadakwada. Tauray sandang anak ni Boy. Ang insakit da iti husto. Ang apay. Apay adi naman laing pagbaga kanyak. Asyak gayam ti ama ni Boy. Agbalbaliw ngatan ni Astor. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.